Veliko mi je zadovoljstvo da najavim otvaranje 23. Neuroslušnog centra na teritoriji Srbije. Pa eto, da kažem da je ovaj 23. Mladenovac je taj grad koji je imao sreće da dobije svoj neuroslušni centar. Opet kažem 23. u Srbiji, a eto već 5. na teritoriji Beograda, ovog puta je to opština Mladenovac. Ovim putem pozivam sve građane, ne samo Mladenovca, već i okolnih mesta, da dođu i potpuno besplatno testiraju svoj sluh. Ukoliko se utvrdi da postoji oštećenje sluha, pozivamo ih da takođe potpuno besplatno nose slušne aparate do 14 dana. Zbog čega je ta besplatna proba jako bitna? Zato što ljudi kada se testiraju kod nas u našim, da kažem, idealnim uslovima, oni zapravo i ne mogu primetiti koliko im slušni aparati znači. Zato je bitno da ih ponesu i testiraju u nekom svom okruženju, u restoranima, kod kuće, u razgovoru sa prijateljima, da bi zapravo primetili koliko im slušni aparati pomažu. Važno je naglasiti da kompanija Neurot sarađuje sa PIO fondom, sarađuje sa RFZO-om i postoji dosta mogućnosti plaćanja na rate do 36 za kupovinu određenih slušnih aparata i ono što je, kažem, kuriozitet, to je da osobe koje dobiju RFZO nalog od države koji iznosi 35.750 dinara na binauralnu kupovinu, zapravo na kupovinu drugog slušnog aparata, mogu dobiti isto toliko subvenciju od kompanije Neurot. Još jednom apelujem na sve Mladenovčane koji primete ili ako njihovi bližnji primete da imaju oštećenje sluha, dođu i potpuno besplatno testiraju svoj sluh u našem novom Neurot slušnom centru.